Nhlayo lava nga lova eka mhangu ya le Boksburg se yi fika eka 27. Vandla ra ANC va ri swihehlo swa ku xava tivhoti eka nhlengeletano yo hlawula vurhangeri bya vandla i vunhu. Milangute mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesofisi u ri vunyingi bya mindyangu ya lava nga lova na ku vaviseka eka mhangu ya mbhuluko eBoksburg va le ku tikeriweni swinene. U ri xiboho xa maphorisa xa ku herisa nandzu ehenhleni ka muchayeri wa lori leyi khumbekaka swi lo nyanyisa xiyimo eka mindyangu na maxaka. Lesofisi a endzele mindyangu ya lava nga khumbeka eka ndzilo lowu vangiweke hi ku buluka ka lori ya gasi eplantation eBoksburg en'walungu wa Joni. U tlhela a tivisa leswaku nhlayo ya lava nga lova yi tlakukile ku ya eka 27. It's a difficult moment for us, but we have to be strong. We've finished the visit. This is a double-edged sword because they are our employees as well, and we needed to come and give comfort and support, but it has been very difficult, very, very difficult. But we'll soldier on. What worsens the situation is the state of the bodies. The manner in which their loved ones passed on, and the lack of explanation as well of actually what happened, and the decision by the police yesterday as well not to proceed with the case for now has made things difficult for families, but we've comforted them. We are grateful to the chaplains and the support team. We've offered them psychosocial support because you can see the families are not coping. Ku ringana magidimbirhi wa vaendzi va sale va ahlamile namuntlha endzhaku ka loko swihahampfuka swa laha kaya swi nga kotangi ku va tleketla hi nkarhi hikokwalaho ka ku hlwela ka swihahampfuka erivaleni ra OR Tambo. Xiphiqo a ku ri nkayivelo wa mafurha ya swihahampfuka. Ku ringana 41 wa swihahampfuka swi khumbekile. Holobye wa vutleketli na ndzawulo ya vupfhumba u kombele ndzivalelo. Vo tala va sele va ri hava swihahampfuka swo va tleketla endzhaku ka ntlhontlho wa mphakelo wa mafurha leswi nga endla leswaku swihahampfuka swi tama swi yimile. Vanhu a va hlundzuke swinene ni ku kala va nga tivi leswaku va endla yini. Airports Company of South Africa yi hatle yi hlamusela leswaku xivangelo xa ku va swihahampfuka swi nga ri ku fambeni a hi kwalaho ka nkayivelo wa mafurha kambe i xiphiqo xa xithekiniki. Laha va nga tlhela va kaneta ku ri tivalufu ti onhiwe hi vatirhi lava nga tsakangiki. There's no veracity to those claims, ma'am. In fact, I was physically at the fuel facility. The workers were actually dispatched to site and they cooperated well with the management teams on site to restore and try and resolve the problem as soon as possible. Hi vutise minijere wa AXA leswaku va ta endla yini ku tiyisisa ku ri leswi a swi engeti nakambe. Besides the repairs that we've effected, we are sourcing spare parts to make sure that we've got sufficient in stock. As we had, we managed to resolve this particular problem because we had spares in place. Vahehliwa vambirhi eka nandzu wa ku ba hi rivengo ra hlawulambala va nga ha chavisata timbhoni ta mfumo eka nandzu lowu. Lawa emavonelo ya fokisi loyi a nyika vumbhoni bya ku kaneta xikombelo xa bail ya lavambirhi namuntlha. Karel David Prinsloo na Johannes Nicholas Stasi vahehliwa hi ku ba thato lipinka endhawini ya mavhengele ya Willoway eGarsfontein ePitori mavhiki mambirhi lama nga hundza. Court ya Majistarata ya Pitori yi hundzisele ntshamo wa xikombelo xa bail ku ya eka siku ra 4 ra Sunguti lembe leri taka. Karel David Prinsloo na Johannes Nicholas Stasi va ni makungu yo ka va nga tivoni nandzu eka swihehlo swa milandzu ya vugevenga bya nhlawulambala. Mhangu leyi humelele mavhiki mambirhi lama nga hundza. Ku ni nkandziso wa video lowu kombaka va ri ku hlaseleni no ona movha wa thato lipinka wa 30 wa malembe hi vukhale. Kambe khoto yi twe leswaku ku ni nkandziso wun'wana wa CCTV lowu nga soriwa fokisi leri nga le ku endleni ka vulavisisi ri nga se wu kuma. I saw the video that was derived from the sender. So get the lorry somebody ever can that camera. It was, but it's no longer there.
Hi nkarhi wa xikombelo xa bail, khoto Majistarata wa Pitori yi twe hilaha Karel David Prinsloo a nga tshama a rixiwa milandzu yo ba leyi ku nga tekiwa xiboho xa leswaku yi herisiwa ehandle ka khoto. Khoto yi tlhele yi twa leswaku Prinsloo u ta khumbeka swinene eka mhaka ya swa timali loko u pfaleriwa nkarhi wo leha ekhotsweni. Muchuchisi u lwisana na xikombelo xa bail endzhaku ka loko fokisi ri hlamusele loko lavambirhi ku ri xiphemu xa ntlawa wa swigevenga leswi nga le ku vangeni ka madzolonga eka vaaki. The way ba itlhalosang ka teng e bontsha gore ba itse gore gang e dangerous, so whether ba ka itse gore ke bona, then family ya bona le bona e tlo ba in danger. That's why ba withdraw. Leswi nga vuya swi kanetiwa hi maqweta ya vahehliwa. How can you say the community will injure them or will cause them any harm, and again you say they fear them? On your opinion, do you believe these two will actually revoke or take their gang members and start fighting with the community? Majistarata Mphahlele u vekele etlhelo xiboho xa yena ehenhleni ka xikombelo xa bail ku fikela hi n'hweti ya Sunguti lembe leri taka. Majistarata wa Boksburg eMpumalanga u hundzisele emahlweni ntengo ehenhleni ka vaaki vambirhi va le Mozambique lava nga khomeriwa ku yiva mimovha yimbirhi. Lavambirhi Marcelina Joana Langa na Alberto Samuel Funzama nakona va khomiwe ntangeni wa Kruger hi siku ra Khisimusi. Ku ya hi maphorisa, vahehliwa va ringete ku papalata ku tirhisa gondzo ra N4 laha maphorisa va pfarile va endla musecho, naswona va vona swi antswa ku chayela endzeni ka ntanga wa swiharhi wa Kruger. Ku hehla loku va tirhise gede ya nhumbi laha a va kunguhate ku huma hi ya Malelane kumbe Komatipoort. Ku vikiwa loku vahehliwa a va ri ku tiphineni endzeni ka ntanga. Va khomiwe endzhaku loko tracker yi kote ku komba laha yin'wana ya mimovha yi nga kona. Timovha hatimbirhi ka tona ku vuriwa loko ti yiviwile eDelmas na le Daveyton eGauteng n'hweti ya leyi. We are not going to lie low. We are going to continue to do the investigation. But at the same time, what we are proud of is that we managed to find these vehicles before they cross the border, because they might have been utilized this particular road. And at the same time, we've got a police station in the Kruger National Park. We've got our members that are doing the work. And as you have known, we have deployed members along the Numbi Road, and we have here that they utilize the Numbi Gate to access the Kruger National Park. So we with the members that we have deployed, the number of booths that we put on the ground, we hope that we continue to stop this particular kind of a criminality that is taking place. Maphorisa veri milandzu yin'wana yi nga hangeteriwa ehenhleni ka vahehliwa tanihi leswi vulavisisi byi yaka emahlweni. Nadzu u hundziseriwe eka siku ra vu 14 n'hweti ya Sunguti lembe leri taka. Khale ka President Jacob Zuma u na makungu ya ku kaneta xikombelo xa President Cyril Ramaphosa xa ku honisa masamanisi ya ku n'wi tengisa. Ramaphosa u tsalele khotonkulu ya Gauteng tolo hi Ravumbirhi a kombela leswaku khoto yi sivela Zuma leswaku a nga ha teki goza rin'wana leri fambelanaka na makungu ya ku tengisa Ramaphosa. Zuma u tlhela a kombela leswaku a pfumeleriwa ku va a nga ti ekhoto hi siku ra ntengo. Khale ka President Jacob Zuma a nga tsekatseki eka xikongomelo xakwe xa leswaku u ta sungula ku tengisa President Cyril Ramaphosa. Va Jacob Zuma Foundation va vula leswaku xikombelo xa president xa ku ringeta ku alana na masamanisi lawa va ta lwa na xona. The President Zuma intends to, in fact, will oppose this irrational interdict. The only challenge now is that President Zuma is trying to find his lawyers. His lawyers are on holiday. We can't get hold of them. I mean, President Ramaphosa had all the time before Christmas to do what he's doing now. Now it's now Christmas period, people are out there, and now we must try and find lawyers. We can't even find his lawyers as it were, but the intention to oppose is right there. Ku tiyisisa sweswo nakambe va huvo ya swa vuchuchisi va National Prosecuting Authority ku nga NPA va ri xitifiketi lexi xi humesiweke ku nyikiwa eka khale ka President Jacob Zuma a xi na rona vito ra President Ramaphosa. Kambe va Jacob Zuma Foundation va bava va khalakasa. We want to put it on record that the NPA lied, the NPA misled the public. The NPA said President Ramaphosa is not mentioned in the docket when he is mentioned. So that so-called clarification that they issued, it's actually not worth even the paper it's written on. Mutivi wa swa nawu ku nga Benedict Phiri u ri swi tikomba onge khale ka President Jacob Zuma u ta endla hinkwaswo leswi kotekaka ku ringeta ku va a sivela ku tengisiwa ka yena eka milandzu leyi a nga langutana na yona.
Zuma wa fanele ku ya ekhotonkulu ya Pietermaritzburg la a fanele ku langutana na milandzu yakwe ya vukungundwani. Hofisi ya President Ramaphosa va ri a va nge anguli nchumu ehenhleni ka mhaka leyi ku yisa emahlweni. Komiti ya nhlawulo ya ANC yi kombele swirho swa ANC ku tshika ku tlanga hi milawu ya vandla tanihi ku mangala swihehlo swa hava. Leswi ta endzhaku papila leri a ri tsaleriwe mutshamaxitulu wa komiti Thabang Mdletshe ri hangalake eka social media. Papila ri hehla vurhangeri va ANC mayelana ku xava tivhoti enhlengeletanini ya nhlawulo vurhangeri ya vu55 ya ANC. Papila leri ku hehliwaka leswaku ri tsale hi xirho xa ANC eKwaZulu-Natal Thabang Mdletshe ri hehla president wa vandla Cyril Ramaphosa, mutshamaxitulu wa vandla Tashe na muyimela ku langwa eka xitulu xa mukhomi wa nkwama hi ku xava tivhoti. Leri i papila leri nga vanga hasahasa eka ANC a ri tsaleriwe mutshamaxitulu wa komiti ya nhlawulo ya ANC ri hlavutela leswaku Cyril Ramaphosa, Tashe na Chauke va xave tivhoti enhlengeletanini yo hetelela ya vandla ANC. Kambe matsalana wa komiti ya nhlawulo ya ANC u hlamusele leswaku papila leri a hi ra ntiyiso. Komiti yi ri loyi ku hehliwaka leswaku hi yena mutsari wa papila xirho xa ANC eKwaZulu-Natal Thabang Mdletshe u ri a nga khumbeki eka papila leri laha a vulaka leswaku swirho swin'wana swa ANC swo lava ku n'wi onha vito. The Electoral Committee did not receive the letter via an email or normal means of communication. We picked it up from the social media WhatsApp groups, and one of the members of the Electoral Committee dropped it in our WhatsApp group, and we decided that we need to attend to it as if it is true. ANC eKwaZulu-Natal yeri a nge nghenisiwe eka mapapila lama nga tsariwa hi vanhu lava nga tiviwiki. We normally don't engage on things that don't exist. As we stand now, there's no truth in the matter. The letter is fake, the letter is fraudulent, the letter is written by faceless people whose intention is to undermine the democratic process of the African National Congress, and we'll do everything in our power to undermine that effort and make sure that we unite our people of South Africa, unite the members of the ANC, and focus on election campaign towards 2024 led by President Ramaphosa. Mutivi un'wana wa tipolitiki u tsundzuxe leswaku loko swirho swa ANC leswi twaka swi ri na swivilelo mayelana ni mbuyelo wa le nhlengeletanini ya 55 ya ANC va nga nyiki vumbhoni mayelana ni swivilelo ni swihehlo swa vona leswi swi nga vanga swiphiqo eka vurhangeri lebyintshwa. This kind of allegations are divisive. They've got a potential to create problems in the leadership. Thabang Mdletshe u tsalele khomixini ya nhlawulo ya ANC papila ku tiyisisa leswaku a hi yena a nga tsala papila leri. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka DTT yi ta ku yexela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesizulu, ngesixhosa, limi la Xitswana, Afrikaans, Xitsonga, ka Sepedi, ka Sesotho, nga Tshivenda, Lesotho, ngesilebele. Ri na ka SABC ri xima ka mutingati u yitela u vatisela makungu ka lwambo ra damunye amahora anga-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Bunyingi bya van'wamapurasi eFree State va boheke ku pfala bindzu hikokwalaho ko tsemeka ka gezi, load shedding. Hambileswi gezi ku nga ri ku tlhontlho wa xiyenge xa vurimi, nan'waka Afrika-Dzonga ri vile na ku tsemeka ka gezi ko tala swinene laha hi nga fika ni le ka stage 6. Leswi ku vile maxangu eka van'wamapurasi lava hluvukaka, nakona va ri leswi nga ha fikisa eka ku durha ka swakudya tanihileswi van'wamapurasi va nga ta hundzisela ndhurho lowu eka vaxavi. Va xanisiwa hi ku famba ka gezi nkarhi na nkarhi. Sweswi va boheke ku yima ku tirha leswi endlaka na leswaku va pfumala swo tihanyisa. Mufuwi wa tihomu na swin'wana Vodilo Mavote u teke xiboho xo pfala purasi ra yena. U ri a swi nga olovi ku tima swigwitsirisi na swa yena no nyikela hi nyama leyi a yi sele, kambe a boheka hikokwalaho ka gezi leri a ri tshamela ku famba. The meat was getting bad, it was getting rotten, because there is no consistency in power, in power supply. It's very, very difficult if you are in this meat industry.
and there is no consistency in terms of power supply. It's very, very bad, because obviously I have to close down the shop. There are some people who have lost their job. Remember, I was employing 4 people at that shop there. And also for me personally, it's festive season. We are not making money. We are not sure when is this situation going to improve. Moji Kodisang e murimi wa matsavu tlhelo mufuyi. Sweswi u tirhisa gezi ra solar ku pompa mati, ku tirhisa michini na swin'wana. It is important because without electricity there will be no water. Without electricity we have mechanization that needs electricity. If maybe something gets broken, we need to fix it, and it also needs It also needs electricity. Nhlangano wa varimi va le Afrika wu vulerisiwa hi nhlayo ya varimi lava nga yima ku tirha. There are some who have stopped for a while, more especially on poultry and processing, because agro processing and poultry they survive on electricity. So without that, most of us felt that maybe we have to take a break, because we are emerging farmers. Looking at alternative energy is out of, it's not affordable for our small farmers. So it is a big problem. Ni hambileswi mfumo wu tivaka khombo ra ku kayivela ka gezi eka van'wamapurasi, va vula leswaku na vona va tikeriwa. Especially farmers are also relying on irrigation to continue with their farming enterprises. At this stage, what they need to do, they need to constantly look at the load shedding schedules, and that is not even going to help them, in the long run. And for the agro processors, they're using a lot of machinery. Now it means they need to produce less. And the moment they produce less, it means what's going to be available on the market is going to be less, and the food prices are going to go up. Ndzawulo ya tsandeka ku tsundzuxa varimi ku kuma ti-generator tanihileswi na tona ti durhaka. Va tshemba leswaku xi ta kumeka xitshunxo siku rin'wana. A hi langutiseni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eJSA. Ya tsekatseka loko yi pimanisiwa timali ta matiko yin'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 17.90 cent, pondo i 20.77 cent, euro 18.29 cent, kasi pula ya Botswana i 1.33 cent. Minkavelo ka JSE a yi ri hansi namuntlha. Nsuku i $1,804 a ounce, platinum i $1,018 a ounce, oil mbisi i $83.90 hi mphongolo. Kasi namuntlha ya gimeta kwala man'wana ya ta va kona hi Ravuntlhanu, kasi lava mfikelela vuhaxi bya DTT mi nga hisa emahlweni mi vona mahungu eka African News Channel. Kasi kusuka eka mina ku kondza hi hlangana lembe leri taka, ni mi navelela ku hela ka lembe ko saseka na tinjombo eka lembe ra 2023 ra ha perile.